أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mi smo počeli da pričamo vezane istinske poruke Hazreti Isa a.s. Mi smo već objasnili neke stvari i danas ćemo nastaviti taj tema. I ova tema je baš široka i zahtjeva da pričamo u tome u detalju. Kada mi vidimo život od Isusa, Hazreti Isa a.s. I čitamo Biblija i to se pokazuje da je on bio čovjek i sve stvari na koje on prošao kao jedan čovjek. I ovo naš tvrdnja pomaže nama da Hazret Isa ili Isus, on bio čovjek i on bio poslanik, a nije bio Bog ili Božji sin, kako se kršćani tvrdi. Novi Zavjet ima 4 evanđelje po Matiju, Marko, Luka, Ivan. Na ovi evanđelje ima dosta vezane život od Isusa. I to se pokazuje da on bio potpuno čovjek i sve ovi nedostataka koja jedan čovjek možda ima, on isto imao. I tako se kaže, njegova majka Hazrat Marijem, ona postala trudna i mi to vjerujemo isto bez čovjeka. I poslije ona dobila dijete i onda ovo Biblija isto priča da ona bila trudna sa Ruhul Kudus i dobila dijete. Dok on bio mali, onda ona vodila u Hekel, u Jerusalem, i onda su sunnetili Isusa kako ovi Jevriji, oni su imali običaj. I kada je on malo povećao, isto priča Biblija, kada je imao 12 godina, on putovao i tada on pričao sa ovi jevrijski vjerski vođama i ovo se njegov razgovor pokazuje da on baš bio mudar i imao dosta, bio inteligent. Ovi 4 evanđela samo pričaju vezane Isusa i pokazuje kao jedan čovjek, primjer čovjek kao jede, pije, hoda, šeta, nekad se čovjek bude lut. Jedna stvar koja nije rečeno, to je usmije, da kaže Isus nikad smijao. Stoljećama kršćanski pisaca, oni su vodili debata o tome da li Isus nekad smijao ili nije. I na kraju su odlučili, i zato što on je Bog, da li Bog nekad smije. Ali šta se tiče Bog Islama, on isto smije, zato ako bi bio rečeno radi naš Bog, to bi bio jedna metafor, kada je on bude zadovoljan sa svom stvorenjem, onda on može da se smije. I tako on šetao među ljudima i na kraju isto je rečeno da Isus on umro. I kada mi kažemo da neko je umro, to znači ljudska duša napustila ljudska tijela. Duša odvoji od tijele, to znači smrt. I tako se kaže da 3 dana on ostao na ostanje, da njegova duša je napustila tijela, a poslije 3. dan ista duša je vratila i onda skupa tijela i duša su otišli prema nebu, kako su kažu, uskrsnuo.
Nema ni jedan dokaz koja pokazuje da Isus, on bio Bog, ali Božje neki odlika, kako sam dao primjer, hodanje, jadanje, šetnja, lutnja, sve to stvari koja su povezani sa čovjekom i on to isto imao. I onda ovo je neka čudna filosofija da oni kažu, kršćani kažu, njegov tijela bio kao čovjek, ali u njemu isto je bio božanstvo. I onda kako mi možemo da tumačimo, da objasnimo taj stvar? Naprimjer, kada je on bude lut i kada je on ima gladan, da li Bog tada bude lut, ali Bog njemu bude gladno. I onda se isto pokazuje neznanje. Kaže jednom Isus, on imao gladan i otišao kod smokve drvo i da vidi, nije bio sezona i nije bio voće ništa. I onda je on bio lut u tome. I ako je on bio Bog, on treba da zna za ovo, da ovo sada nije sezona, nema sada voće. I tako isto se kaže jednom jedna žena dodirala Isusa, onda on nije znao ko je dodirao, onda on pita ko je mene dirao. I to se pokazuje da on nije znao nevidljivog stvari. I ta žena onda je pojavila, bojala, ona rekla ja sam najvjerovatnije, ona je tražila neki blagoslov. Mi smo isto već pričali, ovo Božji sin je jedan metafor i koja Biblija često koristi. Za Jakub isto je bio rečeno, čak i za njega bio rečeno prvo rođenčet. I onda kada su rekli za čude od Isusa, onda isti Biblija priča za čude od nekoliko drugih poslanika, za Elezija, kako se kaže, kada je neka tijela, neka mrtva tijela, kada je dodirala na njegovi kosti i opet se oživila. I onda za Ezkil se kaže, on dao život nekoliko hiljada ljudi, mrtvi ljudi on dao života. I tako nema neka posebno razlika među dijela od Isusa i dijela od ostalih Božje poslanika. I zato ne, šta se tiče Biblija, ne priča za božanstvo Isusa i onda kršćani, njihovi velike pisaca, oni su kada vidjeli taj stvar, da njihovi glavna vjerovanje ne nalazi na Novom Zavjetu i na taj način, na koji način oni smatraju Isusa kao Božji sin. I oni su priznali, i čak običani Mesija al-Islam rekao, veliki pisaca i pastori, kršćanski pastori, oni su priznali da riječ trojstvo opšte ne nalazi u Novom Zavjetu. I isto ovo Sveti Pavle, kada je on pisao svoje pismo, i njegovo pismo isto ne priča za trojstvo. I tako sada ću dati jedan primjer od ovih kršćanskih pisaca. Na primjer, ima u Americi jedna knjiga koja su bila pisana 1927. godine, a naslov bio What the Catholic Church is and what she teaches by Ernst R. Hull, published by the Catholic Trust Society. Ovo oni su pisali
ta knjiga What the Catholic Church is and What she teaches, kaže in the New Testament even the most essential point of doctrine are touched on so incidentally and require such careful study and balancing of different texts that it is an extremely delicate matter to arrive at a definite conclusion. Ova knjiga, naziv knjiga šta je katolička crkva i koja su njena učenja. Tamo pisac kaže u Novom Zavjetu čak i ono najbitnije, to je doktrine, učenje su dotakli tako slučajno, a zahtijevaju takvu pažljivo proučavanje i ravnopravnost različitih tekstova, koja je izuzetno delikatna stvar da se dođe do definitivnog zaključka. To znači, kažu, nisu našli ovo što je glavna učenje, da tamo je kao samo je slučajno dodirno nešto je rečeno kao usput i nije rečeno definitivno, nije rečeno toliko jasno kako treba. Ali šta se tiče časni Kuran govori Kitabu Mubin, to znači ova je jasna knjiga. I onda je isto je bio rečeno kad dorasta, dobro si naučio. To znači svaka vjerovanje šta se nalazi u Kuran, to je baš jasno kada ako mi vjerujemo da Bog je jedan, onda imamo nekoliko dokaza, nekoliko argumenata o tome da on je jedan, njemu nije potrebno sina, nema partnera i on je dovoljno sam. I tako ova knjiga još dalje objašnjava za Isusa koja je bio njegov, na primjer, položaj. Kaže, most Protestants believe that the divinity of Christ is clearly taught in the Bible. Yet the Socinians je jedna sekta u kršćanstvu. Yet the Socinians have argued with apparent sincerity that the New Testament presents Christ merely as an inspired man. Kaže, većina protestanta smatraju da je božanstvo Krista jasno učeno u Bibliji. Ipak, Sosenis, kao sam rekao, Sosenis jedan pravac, tvrde sa očiglednom iskrenošću da Novi Zavjet predstavlja Krista samo kao izvrsnog čovjeka, kao čovjeka koja je bio nadahnut. I ovo je ista stvar što muslimani vjeruju i što časni Kuran kaže da on bio čovjek, ali on bio Božji čovjek, on dobio objava i kroz objava onda čovjek bude nadahnut. I zato ovo kada mi čitamo Biblija i saznamo za njegov života, onda ne nalazi neki dokaz ili znak za božanstvo Isusa, nema rečeno ta riječ božanstvo, nema rečeno za trojstvo u Bibliji. Reći ću malo kasnije odakle ovo vjerovanje ušli među kršćanima. Ali šta se tiče njegov život, to je obično se pokazuje kao jedan čovjek, na primjer koji je imao sunnet. Da li možemo da mislimo da ljudi su napravili sunnet od Boga? To je baš kako možemo. I onda da li može da Bog bio mrtav 3 dana
I ako onda kako je sve mir ovo funkcionira bez Boga. I ako mi vjerujemo da 3 dana ovo sve mir bio bez Boga, onda ovi etis koji vjeruju da ne postoji Bog, onda oni nisu onda u pravu. Ako 3 dana svijet može da funkcionira bez Boga, onda šta je razlika za 3 dana? Ili 300 godina, ili 3000 godina, ili 3 miliona godina. I onda običani Mesija alaih salam vodio jedan debata sa kršćanima. Jedan bio pastor koji se zove Abdullah Atham. I kada je običani Mesija alaih salam njega dao svoj argument, onda on rekao ovo Isusa koja tijela se vidi, za njega tijela mi ne kažemo da je on Bog, nego on manifestaju Boga. To znači nije taj tijela nije Bog, nego to je manifestacija Boga. I onda običani Mesija alaih salam pitao taj tijela, da li to je bio čovjekova tijela ili tijela od Boga. I na taj tijela duša, da li to je bio Božje duše ili bila duša od čovjeka. Naprimjer, mi nazovemo čovjeka kada je njemu pripada čovjekova duša. I ako unutra Isusa bio Božje duša, onda zašto ne kažete samo da je on bio Bog? Zato što mi odlučimo kroz duše. Ako je čovjekova duša, onda mi zovemo ta osoba je čovjek. I ako kažete da on bio čovjek, onda to znači unutra njega bila duša od čovjeka. I onda ne možemo da kažemo da on bio Bog. I ako vjerujete da unutra njega bila Božja duša, onda treba da vjerujete da on bio Bog. I onda kada Isus kaže on ne zna za sudnjeg dana, onda to znači Bog nije znao kada je sudnjeg dan. Ako on kaže ja ne znam, i kako sam dao par primjera, da on nije znao za smokva kada je sezona, nije znao ko je dodirao, onda to znači Bog nije znao. I zato ovo, kada je običani Mesija alaih salam dao ovo argument, da onda ako vjerujete na isto vrijeme da on bio Bog i na isto vrijeme da on bio čovjek, i onda to znači šta će onda biti, da li on bio Bog ili on bio čovjek. I onda taj kršćan on rekao on imao 2 duše. Božja duša i čovjekova duša. I onda običani Mesija alaih salam tada rekao danas mi smo dobili jedna velika pobjeda nad kršćanima. Zato što ovo bio protiv njihovo vjerovanje. Ali sljedeći put, zato što taj debata trajao nekoliko dana, sljedeći put on rekao ne, bila samo jedna duša. I onda kažu ta je Božja duša njemu je ušla kada je on pokrstio. To znači 30 godina ili 33 godine on bio bez Božje duše i poslije ušao taj unutra Božja duša. I tako ovo sve vjerovanje pravi dosta problem nego reši. Ali samo je stvari u tome da Isus, on bio Božji čovjek, on dobio Božje objava, Bog njega volio, on bio drago Boga. I sve ovi probleme
su došle zbog toga kada kršćanstvo izašlo od svoje krug. Zato što poruka Isusa bila prema Jevrijama. Njegova poruka nije bila prema drugim nacijama. I Jevrije, oni su dobro bili upućeni šta se tiče ovi termini, kada Biblija kaže Božji je sin, šta to znači. Jevriji, oni su bili upućeni, oni su to znali šta to znači. Ali Pavle, kada je ovi kršćani koji su prije bili Jevrije, oni su odbijali njegov način, njegova poruka za kršćanstvo, onda on napustio Jerusalem i došao u Grciju. I taj Pavle, on isto imao neka debata sa Petar i čak on optužio Petar da Petar on šeta sa kršćanskom sestrom i onda on rekao ja sam korio njega na koje je temelj za crkvu. Taj Paul, kada je on nije uspio među Jevrijama, otišao u Grčkoj i onda on osnovao ovo kršćanstvo što danas mi imamo. On uzeo obzir prema vjerovanje od Grčije. Ovo stara vjerovanje od Grčka, kakva vjerovanje oni su imali, on samo uzeo taj vjerovanje i stavio kao novi pečat i dao ime kršćanstvo. I zato najveći problem je o tome kada je kršćanstvo i poruka od kršćanstvo otišao van svog kruga. Kao sam prije isto rekao da Isus nekoliko puta govorio ja nisam poslan osim izgubljene ovce Izraila, ili par puta on odbija kada neka druga osoba od drugi narod, oni su tražili blagoslova od Isusa, on rekao ja nisam poslan za vas. I ovo prošli put ja sam čitao i neko tražio malo objašnjenja. Najbolje objašnjenje koje Isus sam dao, to postoji u Ivan poglavlje 10 stih 30 od 30 do 37. Danas što kršćani vjeruju vezane Isusa, ovo Isus sam dao tumačenje, sam objašnio šta to znači izraz sin Božji. Tako se kaže Ivan 10, ja hoću opet da pročitam taj dio, da vama bude jasno šta je Isus dao tumačenje kada su Jevrije optužili njega da on je čovjek i smatra sebe kao Božji sin. Kaže, ja i otac jedno smo. Židovi ponovo pograbiše kamenje da ga kamenuju. Isus im odgovori, mnoga vam dobra dijela očeva pokaza, za koje me od tih dijela kamenujete. Odgovoriše mu Židovi, zbog dobra te dijela ne kamenujemo, nego zbog hule. Što ti čovjek sebe Bogom praviš? Vidite, ovo bi optužba od Jevrije. I oni nisu nosili ovo optužba negdje tamo vamo, nego samo direktno na Isusa. Oni kažu, ti si čovjek, sebe Bogom praviš. I ovo je sada vjerovanje današnje kršćanstvo. I onda odgovori im Isus, nije li pisano u vašem zakonu, ja rekoh, bogovi ste. Ako bogovima, ovo sada Isus objašnjava taj stvar. Šta je to znači kada
on nije negirao da ja nisam Božji sin, ali on rekao vi to dobro znate. Vi ste dobro upućeni o tome šta znači ovo izraz. I kaže, ja sam, ako sam rekao sebe da sam Božji sin i vama, ovo Biblija kaže, nije li pisano u vašem zakonu, ja rekao, to znači Bog kaže, bogovi ste. Onda dalje Isus kaže, ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena, a pismo se ne može dokinuti, kako onda vi onome kog Otac posveti, kog Otac pošali i posla na svijet huliš. Ovdje on objašnio, ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena, to znači, kaže, vaša knjiga kaže bogovi za tih ljudi koji su dobili Božje poruka, Božje riječi. I vi to znači šta znači. A pismo se ne može dokinuti, ako onda vi onome koga Otac posveti i posla na svijet, možeš reći huliš zbog toga što rekao sin sam Božje. Ja kažem sin sam Božje, vama je bio rečeno bogovi. I ako ovo termin kršćani uzimaju doslovno, onda šta bi bio za Jevrije, kome je bio rečeno da ste bogovi. A Isus fino ovdje sam dao tumačenje, da je ovo bio samo rečeno, vama bio tako rečeno i ja to koristim zato što Bog mene poslao. Zbog toga što rekao, sin sam Božje, ako ne činim dijela Otca svoga, nemojte mi vjerovati. Ivan, poglavlje 10, stih 30 do 37. I tako, ovo novi zavjet nama potpuno pomaže da mi možemo da stignemo do taj ključak, da vidimo vezane ovo vjerovanje što kršćani imaju danas, to su potpuno negiraju šta se tiče objašnjenja od Isusa, šta se tiče izraz od Biblija. Biblija koristi neki termini i to bude metafor, i kada je metafor, to jedino mi možemo da shvatimo taj stvar ako vjerujemo da taj je bio metafor. Ako uzimamo doslovno, onda to znači taj stvar nama vodi daleko. I kao sam govorio, u Biblija ne priča za božanstvo Isusa, ne priča za trojstvo. Biblija pokazuje Isusa kao jedan čovjek koji je dobio Božje poruka, i ovo je vjerovanje se nalazi kod muslimana, i kao muslimani mi smo dužni da vjerujemo Isa ili Isusa na isti način kako Allah njega poslao i kako je on sebe smatrao. On sebe nikad smatrao na takav način Božji sin kako današnji kršćanski svijet shvati i vjeruju. I ovo je naš cilj, da vama prenesimo istinska poruka od Isusa, da vama bude jasno zbog kako možemo da otklonimo ove grešake koje sada nalazi kod kršćanstvo. I ovo je bio cilj od Islama, da Islam donesi ovo svetlost, da bi ljudi znali stvarnost vezane Isa a.s. ili Isusa. On bio Božji poslanik, on bio Božji miljenik,
Bog njega volio, on volio Boga, ali on bio čovjek, on bio poslanik, nije bio više od toga. Taj predmet, kao sam rekao, zahtjeva više priča o tome. Inšallah, sljedeći put pričat ćemo o tome dalje. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.